Teng thep kol Urnado nang tak Al Nazar bat du asan lan not kol penlim ke Al Nazar ya ke KSA. Hakabak Al Nazar mentah kladon bieng kedan keban ningkong hakamije kenpoin haka Saudi Pro League. Ke Al Nazar san prapon, ke Al Ali san pun rupon, ke Al Hilal san pun. Kumtak Al Nazar mentah klatam hadu laipon ya ke Al Hilal arpon ya ke Al Ali. Kadba day Urnado ba yoba tap kol ningkong haka menit kebah new u Kingsley Coman haka menit kebah live away u Martinez haka menit kebah Sapuar u Sadio Mane haka menit kebah Sanpuar bat u Martinez sai shikol haka menit kebah Prapel kum taling ba kene ke shikol kebah Urnado ba yo ne kamit haka ker ke jong u mentau la poi sika kendai spa andrup sankol kebah dang duna mentah satang lai pesan kol ban poi sia katong kasia jarkol kumta ka jingkermen jong ke Al Nazar kamtam jong Urnado banyak kur trofi mentah ka iyo maka Saudi Pro League kan nang skam syusyu hak ba mentah kadang jaibat ya kerdan ke meningkong hak kami je kenpoin kadba klaim ka jingdon lang jo Kylian Mbappe ka Real Madrid ka penlim no ne kemit hak second leg ya ka Benfica da arla wiko kum taruk ke Real Madrid kadek ke tim kebelarung Syakarau 16 ke Champions League. Hakabau Vinicius Junior ulah peteng tap gol na kebentak ke Real Madrid ne kami. Ke Real Madrid ke job ya ke Benfica dan ke agregat gol dan lain away gol kebelarung mentah Syakarau 16. Ke PSG ke job ya ke Monaco dan ke agregat gol dan sanlah saw gol. Kum tak ke PSG mentah kadai ke tim ke belarung Syakarau 16 ke Champions League. Nang tak ke Galatasaray ke job dan ke agregat gol ya ke Juventus dah new lasan gol. Hak ke Galatasaray mentah ke larung Syakarau 16 ke Champions League. Nang tak ke Atalanta ke job ya ke Dortmund dan ke agregat gol dah sawa lai gol. Kum tak ke Atalanta mentah ke larung Syakarau 16 ke Champions League kat bakat Dortmund kelak kudno ngelenti ya jongka haka Champions League mentah ke ayom. Kumta ki tim ki belarung Syakarau 16 mentah ke ayom kidei kine. Ke Arsenal, ke Bayern Munich, ke Liverpool, ke Tottenham, ke Barcelona, ke Chelsea, ke Sporting CP, ke Manchester City, ke Atletico Madrid, Leverkusen, ke Newcastle, ke Bodo Glimt, ke Atalanta, ke Real Madrid, ke PSG, ke Galatasaray. Ke final draw na kamta ki jinikai Hakarau 16 kinsadai hakane kesengi toding. Kum taru ke Real Madrid Hakarau 16 kala bane kendu Persya ya ke Manchester City lane ya ke Sporting CP. Ke PSG kala bane kendu Persya ya ke Barca lane ya ke Chelsea. Ke Galatasaray kelak bani kenduk Persya ke Liverpool lanai ke Tottenham. Ke Atalanta kelak bani kenduk Persya ke Bayern Munich lanai ke Arsenal. Ke Newcastle kelak bani kenduk Persya ke Barcelona lanai ke Chelsea. Ke Atletico Madrid kelak bani kenduk Persya ke Liverpool lanai ke Tottenham. Nang tak ke Bayer Leverkusen kelak kenduk Persya ke Bayern Munich lanai ke Arsenal. Ke Bodo Glimt kelab kenduk Persya ke Manchester City lane ke Sporting CP. Kumta ke draw na kumta ke Champions League Hakarau 16 kan sadai hakane ke mid singi thoding titung siapej badno kene kenduk kini tim Hakarau 16. Hakabak jinglekai kinse khajbha Hakarau 16. Bakabak kam itenat mentah kadai ke jingwan mi sak tim na Norway kata ke Bodo Glimt kepada ke tim ke Kleinbor mentah ke ayom. Titungan sepej mentah Hakarau 16 patno ke Bodo Glimt kan dikendu. Ku bless you bon.